Ano yung babae dito? Maya pabak po kay kangan brothers and sisters. Yabe tala po kimi sa ding makatuki parang karelang kayadwanan. Kapasalamatan ng Cherlyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Maria and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Tiris Madison Castillo, Pio Kuroak, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny, Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Avendaño, Blessy Myra Canlas, Yola Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose D. Pascua, Nira Luis Garcia, Kelsey Colin Mabuti, Francisca Paroli and family, Raul Paroli and family, Rosalie Paroli and family, Jason Cunanan and family, Lourdes Manuel and family, Ronald Sabalo and family, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanmeco Enriquez family, May Sunido and family, Seferino David, Liz Aquino, Rogie Enriquez, K.N. Dorowen Anano, Patricia Sabinian. Special intention of successful operation of Edith Passion. Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Aileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Elin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Jose Balboa, Mr. and Mrs. Alfreda Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antonueco, Abigail Ferrer, Emelita McDowell, Gabriel Iva McDowell, Alma Perez, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JK and Dialysis, Kelsey Colin Mabuti, Agulto family, Joan Marie Evaristo, Michelle Ann Nunab, Aurora Donca and family, Milagros Jamson and family, Bobby Cortez and family, Robert Dizon and family, Wins May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yun Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Rodi Aida Aquino, Jody Conpunsalan, Sandy and Let Basilio, Arnold and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, JP Gadag, Patricia Miguel, Mitos Ocampo. Paringaldo kay baita ng John Riley Tanhueco, Ricardo Manalo, Wayne Phillips. Paraking balong kapaldana ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Almeida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Dato, Adelpa Angeles, Erin Chamson, Teresita David, Hasmin Gosyang, Evelyn Gan.
Pangatitala puting kaladwada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francis Cayabot, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelisto Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Robel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramos, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Adelina, Antonina, Joseph, Oscar Romero, Carlin Romero, Carlos Romero, Maria Roman, Marlene Roman, Maribel Roman, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Abel Tanueco, Angeline Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Rafael Pamintuan, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Loela Castro, Paul Dunca, Feliciano Luy, Armando Cadag, Angelina Cadag, Gina Navidad, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto, Bibian, Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto Aurea Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Punsalan, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Jesus Sagad, Kimberly Sagad, Efren Sagad, Marina Dagodog, Alicia Deirit, Modesto Sagad, Conchita and Eloisa Sagad, Carlito Quinto, Resalina Quinto, Danilo Fernandez, Weiner Nepomuceno, Bioli Cruz, at di maldang kalado ang mga langking pakalulo ng Ginoo. Imagisata mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilya kaya kayo. At keka antimurin. Sisyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ni kapatawaran ni malugutang ipa, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yakastangin imiyag na nagna ni kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip, aman wat dapat, at miyayalawang kakulangan. Ulinita, ipanigapupo, kang Santa Mariang Kapilang Mambirhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ting ipanalangin ko, King Diyos, aginutamo.
Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamat, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay ipami, paulining lugod na keka i Santa Rosa, sikwil na yung sabla, ban itagulaling kayang sarili king metong abye pa magpenitensya. King South din kayang panalangin, apakyapusan minaman sana, ing pamagtimpi king sarili, king bieke ti king yatu, at magtamasa na keman sana, king kabilugan ding kekang kaunwanan karin banwa. Itiadwan mi king kapamilataning kinuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Dimdam ko king sarili ko, king atyo ko, king mayupaya ng harapan ning Ginoo, at tinaid na ako ning spiritu na at dela, king libutad ning kapataagan, at mitmo karing butol daring tao. Linibot na ako king kapatagan, at ikit ko king dakala ring butol tao, at malangi ng malangi. Nga nakanako, anak ning tao, malyari pa kayang miela, reting butol? Pekibat ko, Ginong Diyos, ika mo ing bukod, makibalo kanyan. Nga nakanako, magsalita ka kareting butol. Sabyan mo kareting mga langing butol, king makiramdam la, king amano, ning Ginoo. Sabyan mo karela, king ako, ing Ginong Diyos. Sasabyan ko karela, pagkaluban da kayong pangisnawa, at miya kayong pasibayo. Di nanda kayong amad ang puanglaman, at balutanan da kayong balat. Di nanda kayong pangisnawa, at biyayan da kayong pasibayo. Kani tayo akilala, king ako, ing Ginoo. Inya pisyag ko itunyutos na kanako. Kabang magsalita ko, may karamdam kong kaluskus, at migmula lang, milapat-lapat ding butol. Kabang magmasid ko, ikit ko lang miri na namad at laman ding butol, at mibalutanan la king balat. Dapot, lamangis nawa. Nga na ning Ginong Diyos kanako, anak ning tao, magsalita ka kingangin. Sabyan mo kingangin, kinging Ginong Diyos, utusan ng datang, iba't karing niyaya luwang direksyon, ban pangisnawanan dala, reting mete, katawan, at biyaya na lang. Inya pisyag ko itang inutos na kanako. Linob ka rin katawan da, ing pangisnawa, at mebyelang pasibayo, at tinalakadla. Metong lang binang maragul, katipunan sundalos.
Nga na kanako ning Ginoo, anak ning tao. May ngarela ring memalen na ning Israel, kareting budol. Sasabyanda king mga langila, alalang bitasang kapanayan at paintungulan. Inya magsalita ka, karing memalen kong Israelita, at sabyan mo, king ako, ing Ginong Diyos. Ibuklat ko la ring karelang kutkutan, iluwal ko la at yuli, king bansang Israel. Puwata nga buklat ko na la ring kutkutan, nung nula mi kutkut, ding kanakong memalen, at alwal ko na la. Akilara la kanita, king ako, ing Ginoo. Ibiya ko ing pangisnawa ko karela, pasublian ko lang miye, at pabustan ko lang manuknangan, king sarili rang bansa. Kanitara akilala, king ako, ing Ginoo. Penga ako kung daptan iti, at tune daptan ko. Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alang angga. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alang angga. Gusto niyong dingkeyang linigtas, ing Ginoo yang karelang puryan, detang keyang kinabos, kareng-karelang kasalang, at iba't kareng yayaliwang labwad, tinipunongan, manibat king aslagan at albugan, paralaya at mauli. Pasalamatan niya ing Ginoo, uling ing lugod na alang angga. Ating mengalili king disyerto, at nakit karelang pituknangan, danop at kawa ing karelang delanan, pati kapanayan da megisan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alang angga. Kanita minausla king Ginoo, ulining kasakitan, akarelang daralanan, at linigtas nala king gipitdang kabilyan. Tinaid nala king matulid adalan, balang miras king syudad, amalyari lang pituknangan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alang angga. Ulining alang kupas alugod na, ing Ginoo sukat deng pasalamatan, alang-alang kareng malang kayang depatan, para karelangan. Anggang Bisaya ing taong mawa, kayayang painuman, at ing taong danupan, karin mangayap abage, kayayang pakapsyan. Pasalamatan niya ing Ginoo, ing lugod na alang angga. Parangalantaya po ing mayap a balita. Magsalita ka, O Ginoo, mahrandamiya ing talasuyo mo, at iluke ka ring amanong babebe alang angga.
Maraguldilia kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Mitipon langan din pariseo, inyang abalitan da, nung makanano na lang apatahimikan Jesus ding Saduseo. Ating metong karela at tutong biyasa tungkol king batas. Mengutang yakang Jesus, baneng pakirakpan. Kitang na, Maestro, sano po ing pekamaraguldiling kautusan king batas. Pekibat ng Jesus, luguran ming ginung kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong kaisipan. Yan ing pekamaraguldiling kautusan, ing kadwa, kawangis niya naman niti, luguran mi ing kapara mong tao, antimo ing sarili mo. Kareting adwang kautusan, karinya manalumpakan, ing mabilog a batas, antimurin, ing turu, ring propeta. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya pabak po kaya kaya. Kumusta na po? Kwento. Pinsan po may mag-asawa na 25 years ng kasal. No? And minsan po yung misis naglilinis doon sa kwarto. So tinitignan niya yung cabinet. Tapos may nakita siyang box doon sa pinakataas. Sabi, ano to? Sabi. Tapos kinuha niya, pagbukas niya ganon, may laman na tray ng itlog, may 3 itlog, tapos may 10,000 pesos. Tapos, ano ba to? So pinuntahan niya yung mister niya. Sabi niya, Han, nakita ko to doon sa ibabaw ng cabinet. Ano to? Tapos sabi nung mister, total, nakita mo na. Sige, sasabihin ko kung ano yan. Alam mo, kaya may tray ng itlog dyan. Kasi kapag may nagagawa akong pagkakamali sa'yo, naglalagay ako ng itlog para ma-remind ako doon sa dami ng mga nagagawa akong pagkukulang sa'yo. Tapos, yung misis na lungkot kasi may 3 itlog doon. Pero at the same time, okay na rin. Sabi niya, sa loob ng 25 years, 3 itlog. Ibig sabihin, 3 beses pa lang siya nagkasala sa akin. Ayos na yon, sabi gano'n. Pero, ano itong 10,000? Tapos sabi ng mister, alam mo, kapag napupuno na yung tray ng itlog, binibenta ko, yan yung nakuha ko. 10,000 worth. Diyos ko, karakalda yata rin yan. Pero speaking of itlog, anong alam niyong luto sa itlog? Scrambled, sunny side up, hard-boiled, no? Pero ano po yung soft-boiled king Tagalog, Kapampangan? Ano po ita? Malasado. Yon, malasado. Ginagamit natin yung term na malasado. Hindi po Tagalog ito. Ano po ito? Spanish term. Nani po rin sabihan ng malasado? O yan. Literal, no? Literal meaning ng malasado. Kasi, di ba, kung i-dissect mo ita, adwaya pong salita, itang mal and asado. Yung mal, kapag nilagay, ginawang prefix o unlapi, yung word na nakadugtong doon, nagiging opposite. Kunyari, itang daramdaman tamo, malnutrition. Kaya po rin sabihin malnutrition? Badly nourished. Kaya pwedeng malnourished, detang payat. Pero kahit mataba po, pwede maging malnourished. Kasi kung hindi tama yung kinakain, badly nourished din yung taong yon. Meron pang mga terms na, kunyari, malpractice. Pag malpractice, ayos ito yung gagawan mo. Kunyari, yung mga appliance, nagmalfunction. O, nanin rin sabihan? Gusto itang mag-function na. Pero ito pong malasado. Nanin yung rin sabihan nita? Anong ibig sabihin ng asado? Balo yung kasi ulam eh. Pero king Spanish, pati sinabi mo asado, may luto. So kapag malasado, badly cooked. Kaya pinitang ebon, pati rania, di ba? Totaling may luto. Kaya badly cooked, malasado. Pinag-uusapan natin ito kasi ing malasado, itang maluto-luto na mahilaw-hilaw. Hindi tama yung poorly cooked. Sa buhay estudyante, sa mga nakatapos, pwedeng mangyari ito. Pwedeng ang nag-aral o nakatapos ng pag-aaral o kaya isa ng dalubhasa ay mal-edukado.
Naning maledukado, hindi, parang walang pinag-aralan. Di ba? Wala kang pinag-aralan. Yan, maledukado ka. Kasi walang modo, bastos, walang galang, parang walang natutunan o mali ang mga natutunan. Poorly educated. May kwento, may isang bata, pag-uwi, tinanong ng nanay, sabi, "Oh anak, anong tinuro ng teacher mo ngayon sa inyo?" Tapos sabi, "Tinuro sa amin kung paano kami magbigay ng galang sa mga matatanda." Tapos sabi ng nanay, di, alam mo na ngayon, kapag kausap mo matanda, kailangan may po at opo. Sagot ng bata, "Oo naman, ano palagay mo sa akin, bobo?" Ano tawag doon? Maledukado. Balo na yung dapat gawan, pero daraptan. Yan ang mga maledukado. Pwede palang mangyari yon. Ang isang tao, nag-aral ng 14 to 20 years, pero parang walang natutunan. Mali ang natutunan. Kasi hindi naman automatic na nag-aral ka sa eskwelahan at nakatapos ka sa isang prestigious university ay tunay ngang may pinag-aralan ka na. Kwento. Minsan po pag-uwi ni Pedro, binalitaan niya sa nanay niya. Sabi, "Nay, alam niyo po, kanina, muntik na ako naging first honor." Tapos sabi ng nanay, "Ikaw magiging first honor? Ang bababa ng mga grades mo, paano mangyayari yon?" "Hindi po totoo, Nay. Muntik na ako naging first honor." "Paano nga nangyari yon?" "Kasi po nung tinawag yung first honor, yung katabi ko yung tinawag, muntik na. Diyos ko, malapit na." Kayo po, may kakilala kayo? Mga tatanggap ng honors? Automatic ba na kapag may honor, honorable din yung pagkatao? Hindi. Di ba? Andiyan pang minikwa ka na namang honor, may kayo po yung ugali da, ke horror. Ito pong matsura na panugali. Kaya, sabi ko automatic. Reminder po, si Socrates, yung isa pong pilosopo, sinabi na po, knowledge and virtue are one. Na ang isang tao na may alam o marunong ay marapat lamang maging mabuti. Ang kaalaman at karunungan ang magtutulak sa tao sa kabutihan. Sa gospel kasi may isang matalino, marunong na tao na nagtanong kay Jesus, "Ano ang pinakamahalagang kautusan?" Tapos sabi ng Jesus, "Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as yourself." Yun yung sinabi nung yung educated person, sabi niya, "Tama po. Alam ko po yan." Kayo po, Baliyo Lareta, yung kautusan na ni Apong Ginoo, luguran may Diyos, kapamilatan ni pamaglugod king kaparang tao. Baliyo po. Aware kayo? Pero kutang, daraptan ye. Kasi iba po yung alam mo, at alam mo, tapos ginagawa mo. Po, automatic. Kasi madaling sabihin na mahal mo ang Diyos. Sisimba ka, magnovena ka, mangadi ka. Pero kulang ito kung hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo. Minsan po may isang tao nagsimba. May kagalit siya. Kaya nung part ng Our Father, Ama namin, lalo na po nakanita ng talna ng Tapagamat, matatat siya parati. Potang kanta din, "Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa..." Mga paggagaya pa po. Pero kay na po ni Misa, kasalubong niya pitang kapatid, sabi, "Ay, mabiyak ka pang demonyo ka." So, kayo, tignan nyo na, natawa kayo. Bakit? Balo yoteng mali. Automatic na patse balo may meto nga bagi, daraptan Similar experience. Kapag may sakit ka, binigyan ka ng doktor ng listahan ng mga gamot, sabi niya ng doktor, ito yung dapat mong inumin. Ito yung mga pagkain na dapat mong iwasan. Tapos sagot mo, "Yes, Doc." Tapos sasabihin ng doktor, gagaling ka na niyan. Pero pag uwi mo, hindi mo iniinom yung mga gamot mo at hindi kinakain mo yung bawal. Gagaling ka? Hindi. Ganyan din. Kahit na alam mo yung mga kautusan ng Diyos, pag hindi mo naman tinutupad, walang kwenta. Kini pong gospel ay niya, pa pong katugtong, malapit na ka, king kayaryanin ng Apong Ginoo. Uling balo mula rin kautusan na rin. Malapit na ka. You are so near, yet so far. Kasi andyan malapit ka nung, nakaman milog talaga, uling katutupad, alam mo naman kwenta. Ba't ganyan tayo? Kung minsan, malasadong Kristiyano tayo, siguro balo tala rin kautusan,
pegaralan tala, deng tungkol king kasal pantayanan, tiro da katam king eskwela, tiro da kataring pengari tamo, deng pari, deng katekista. At yung dapat epekto na nita, biyasa tamo. Diba? Dapat maging marunong tayo na makipagkapwa, gumawa ng kabutihan sa kanila. Pero bakit ganon? Yung ibang tao, marunong sila, hindi sa kabutihan, marunong manglamang, marunong magnakaw, marunong maglait, marunong magbastos. Ang tawag sa English sa mga taong ganito, ill-mannered. Parang half-cooked, badly cooked. Kaya ang magandang itawag, malasadong Kristiyano. Kasi may mga taong palasimba, paladasal, pero palamura naman sila, mata pobre, hindi tumutulong sa kapwa. Baka ganun din tayo. Baka hindi rin tayo mulat doon sa sinasabi ni San Juan. Sabi, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ikayo po, kaluguran niyo nga pong gino. Automatic, opo. Pero tikong kapatid, nasabi ng San Juan, malaram ka. Kasi makanaming luguran ng nga pong gino na kakit, kapamilataning kapara mo na akakasalamuha mo. Pero nung emeyag yung luguran, sopan, ing kapara mong tao, malasado kang Kristiyano. Sisimba ka, mga di ka, pero tapakit lugod, karing mangailangan, alang kwenta. Sana, lalapoy kayo, iba't ko pisamban, potang muli kayo, sana dadala niyong apong gino. Mayap kang tatang, ima, kapatid, asawa, king obra, anes ka, eka mamirayit, eka man lamang. Kasi nung kuluguran mo yung Diyos, luguran mo yung kapara mong tao. Dapta na ng mayap at usto. Last kwento na lang po. Minsan po yung nanay na every early morning, nagsisimba siya. Ikinori nga anak ng, sabi na, ginising na, oy, talakad ko, Ken. Lawin nyo yung kay. Dening piyalungan nyo, o parening pigamitan nyo. Ligpitsoren. Burik ka, uli ko, malinis na, Ken. So, yung pong medyo panganay, sabi, po, nay. Sabi nga, balo yun naman po rin anak, di ba? Itang tatawad la, 5 minutes, ano. May patutut siya. Agising rin tang wali na. Di na, may balik na ima, iba't siya kang sinimba. At ikit na, Diyos ko, wala na naman milyari. Giyawa na, pemaru, tatag po, Ken, kasakit yung kasabi, kinatak na yung kinatak. Kabat itang bunso, sabi ako, nukon niya, ba't ima, ba't siya pisamban? Lingpitala na ka rin, yung apong gino. Ay, yung apong gino, ot kauli na Kenny, ugali ang demonyo. Yan po yung masakit. Buri tayong luguran ng apong gino, pero pakit ka rin kaparang tao. Yung kasalpadayanan ta sana malasado. Sana lutong-luto tayo. Alitang half-cook kaking kayapan, pero hiraw ka naman sa kabanalan. Ing asado o tutong Kristiyano, malugod siya king apong gino at malugod siya naman king kaparang tao. Amen. Tanakad ko po. Ing lugod Kristiyana, alayang kikilalanan na kondisyon. Kailangan tayang luguran ng Diyos at ding paratang tao, antimo nung makananulat. Manalangin tamo king Diyos, ban ibuklat no ring puso tamo king tune at tutong lugod Kristiyana. Nga tamong manalangin, Ginoo, ituro mo king lugod. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para king Santa Iglesia, kalingwana sa ing sablang pamiyaliwa, pilitan ding lahing kultura at sablang pangataw, at iatad ne ing kabilugan ng mensahe ning kaligtasan, Kristo kareng anggang tao. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kareng sablang kompositor, ding kanta, dikil king lugod. At alastas da sana, king ing lugod, miraras migit palak, kareng romantikong amano. At pangalako, kawa king pansariling pitaning laman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kareng magdulap king tunay lugod,
Miraslasana king malapit apamakisamak kang Kristo, ing dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Para kaya katangan, ing matatag, tang kapaniwalan, king pangasubli ng nye, ning katawan, at aguyod na kata sana, king aldo-aldo, tang pamibiyebye, at ayatad na katamo, king pamananggap at pamaglugod, kareng sablang tao, ante mo nung makananula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo keng lugod. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Oy pangatsubanwa, tutumukeng kaluguran inya tinubod ming bugtumong anak ban mateking krus para kay kami. Ituro mo keng lugudan timo no makananong ika, ingke kang anak at ingke kang Espiritu Santo, mikakalugod kong alanangga, manatiling metong a Diyos samantalang gagalang king metong-metong. Itimit mong kababan, adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Baning kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang bayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo itindahong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kayatang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daralami lake ka, ring ayin mi at panalangin. Pupuryan mi ing kaya kaligaya kaniting kapiesta ning Birhen Rosa ning Lima, ing pamipatuna kang Kristo, kalugod-lugod kaya ka. Ikatulam ya mo naman sana ing Eukaristiyang umeming iyang pangkeka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Iyat na yor ang puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat-dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King Aldoy parang alan nila ringke kang santo, amita gulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayaryaning banwa. Emunanong lugod ing papakit mo kaya kami kabang awsan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, agatan mo keng takman, ketiking yato, karing kalam ning tutuking biye. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe alatok ng babya kapuryan kaya ka, at ngaming pupuri. Amen.
Tunay akapin banal o ipa, ikain pani bataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo larating ayin king espiritu muban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayaw mi daon, kusang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyane ing kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ko ang minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ning bayo at alan hanggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapi ng bieting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba maming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o itpa, in Santa Iglesia mo makalaganap. King Meto Yatu, ban mi ganap ya king lugud, kambya ng Francisco, ika kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di ka kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawa na at maninayang subling miye at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat, magkamit king biye ala ng gaban, kaya betang Maria, ing Birhenin do ning Diyos, kaya betang Jose, ing kayang esposo, kaya bering apostol at isablang santo, lalo na yung Santa Rosa, ning Lima, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Nadang
king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopaning kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyan ni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan, hindi manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya antimurin. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap kaya dapat iyag kasmayang amano mo, kumayap na ako. Carina to
ng Santa Teresita Paris ay nasa side ng ating shrine. Sila po ay nagtitinda ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikom ay gagamitin para sa mga proyekto nila sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila ay nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapa-feeding program, haircut at ngayong Pasukan ay nagkaroon sila ng back to school project. Nakapagbigay sila ng mga bags, school supplies at payong sa 6 na barangay na sakop ng kanilang parokya. At meron din silang scholar na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle tickets na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang inyong 100 ay maraming matutulungan. Salamat po. At sula po kayong side data po magtindang ticket. Kay parokyanos ko po. And dene pong gagamitan ni para kareng pamanyaw po kareng kapatata mo mangailangan. Lalo po reta pong scholars niya. Yung buri kong pong ibalita, last semester po atin naman po may graduate. Alam mo kabut mag-graduate, nune mag-graduate la with honors. So atila pong recognition na aqua. Siguro po, motivation itang king sumagit ng karelang kakaluluan atin susuporta. Ating karelang susukuliyapin itang samas nandanamu ing pamag-aral da. Kaya kayo po kareta pong sinaw, karing kata pong scholars na may kapag-graduate na at kasalukuyan po na papag-aral pa mo rin po. So, reni pong 100 pesos pong tickets, sana nung ating ko pong spare pera, atin ako naman pong anak aasopan, kapamilatan na po itang pamag-purchase yo, andyan po may atong mong ticket. Salamat po. Manalangin tamo. Oy pangmalugod mananusanang ding misteryo at tinggap mi kaniting kapiesta ng Birhen Rosa ning Lima, papanatiyan dakeng magbante at makasadyang tanggap king kayang anak po tang datang ya, ban matula na kemang matanggap king kapiesta ning di alananga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At keka, antimorin. Manalangin tamo o malugod a apong mamakalulu, pisyag mo, kambening banala krus, ing alang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo po ding panigapot panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayaduan na nalalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan damit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesening lugod na kaya kayo. Kapamilatan ni bendisyon itiyaga na kadasaning pangako da kibinyag na ikamo kabut ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daw ne, may nakikapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak ko. Maya paabak ko amo. Dios